Dobrodošli u novi video. Danas pravimo jednu poznatu tortu, ljubavno gnezdo, ali na moj način. Ostanite sa mnom da vidite kako sam ja pravila ovu tortu. Seckamo orahe i posućemo ih po nenamašćenom dnu naše kalupe. U belance stavljamo prstoklac oliv. Dodajemo šećer. Zatim dodajemo džem, 3 kašike, jednu po jednu. Sada ćemo dodati 2 kašike brašna. I pola praška za pecivo. I to ćemo blago izmešati. Redno smo uključili na 180 stepeni. I kolač ćemo peći u zavisnosti od redna, jel? Umućene belance stavljamo preko seckanih oraha i lepo rasporedimo. Ova je jedna stvarno vrlo brza torta. Idemo da pripremimo fil. U posudu stavljamo 8 kašika brašna. I dodat ćemo, dvojili smo od 700 ml mlijeka malo da možemo da razmutimo ovo naše brašno. I zatim ćemo dodati žumanca. Ostatak mlijeka, stavit ćemo šećer i vanilju. Dodajemo šećer i dodajemo 2 kesice vaniljni šećer. Mlijeko ćemo polako dodavati u ovo naše razmućeno mlijeko sa brašnom i žumancima. Vraćamo na ringlu. Sad smo ovdje stavili puter i sad ćemo umiješati to.
Krem delimo na 2 dela. U jedan ćemo dodati 2 kašike Aero krema, a u drugi deo 100 grama kokosa. Motimo šlake. A sad sledi dekoracija torte. Snimak je malo ubrzan jer to dosta i traje. Jedna jednostavna dekoracija, ali ipak, ja mislim, efektna na kraju. Nadam se da će vam svi dopasti. I evo naše tortice. Preukusno je zaista. Evo možete vidjeti 2 korice. Između je fil s Aero kremom, gore je fil sa kokosom i šlak. Evo, otišlo je, kao što vidite, već pola torte. Koliko vam se dopao ovaj video, lajkujte, pretplatite se. Da možemo opet da se družimo. Vaša podrška mi mnogo znači. Prijetno.